Evo. Ko robiš robčke, da je srah. Šobre, kak komentar mogoče? Malo. Zdaj prioritet. Ko se pele počasno hitro? Kaj praviš, vreme nam je naklonjen Tito? V redu, ja, zdaj enkrat ne dežuje, kaj ne? Ne dežuje? Ne. Boš kapuco imel gore? Lahko tam s tem. Boš imel kapuco gore ali boš dal dol? Tudi dal dol. Ko boš pel. Čelade, kaj. Boš dal čel. Kaj pa rokavice, roke bojo švic, ali to na ovinki ne bo, ja? Ha? Da pa zmeri klepar tega. Sam meni zdi, da mu odnaša malo. Muzikar govori noter slov. Tlele pa ni nič šel tukaj. Direkt to kar neki po svoje. Jebeš to, jaz bi kar pohodil. Rekel bom jaz to kar ne odnese zadnji konc. Zdaj bo tako. Ja. Se mi zdi, da je on edin, ko mu kaj odnaša do zdaj. Kurwa. Kaj je tudi šobar, zašavajte zale. Ja, je bumper, ja. Ja. Neki pijan, ali kaj je govor, stari. Mi ti v vinki, pa li hočeš... Kako ga je obrne. Ga obrno? Ja, viziva pa, ne? Preveč je peo. Ta ima to vse, ne bo, ne? Poprobo, ne? Kaj je zdaj dobro tam ti? Ja. A zdaj je pa počasa.
magari scurso con... Ja, det går inte klart. Linjen nie man vem. Scusa drugi. Dale, det går bara. Det är långt upp i, break. You're not welcome here anymore. Penalty. Another 60. 2 more reps? Okay. Yeah, right. 2 more?